na hiya mwenda ninga shi yaruga mwenda bamuha emibazi ya antibiotics okutanga infection okuzamu tiyatunga infection. Okay. Oriya TV wese norire horo nakushemerwa mnonga ha program reba hindukire program yeji no program etwa twine abantu batari bamwe na bamwe abantu abakozere byafayo nambwene rizoba twine omuntu owabantu bingi bakwenjenga kura ningashi bakunda kura oguna yetwa Dr. Kayihura Nkuba Rwachemuka. Omuntu ogu n'omuntu businessman w'amaana kandi aharengo rutaro rw'ihanga ryonga. N'omuntu businessman ori aharengo rwensi yona ni financial engineer nayegesa ebyama omuringo gw'amahanga gakubasa kutunga musente nayegesa ebintu byitu by'Abafrika n'omuntu enkunzi yo mwiraguju omuntu orukurwanira ebyo buhangwa bwo mwiraguju n'omuntu orukugamba je aha mwiraguju kandi arukoreka na nico mwiraguju yakabasa kukora kugarraho ebyo butonde mbwenu ni ahesabite yahwire twatumwine hina kitwashikire konkeri izoba twagaruka nawe ahashike kindi nyenda kwakira ndi Betcom Joni Otarga. Hadi kani mbagamba ati nkenge bako ya global village ntinde baba biha village de gamba runiki korera global village agwenche bakwena ngo gere visa kuza mungereza mwena tabarigira bajya global village hwireho buri ngo muntu no kwefaho ngo buri muzankondo yayo tokoba kugira batiraho na tarifu ensinkaza Swaziland zabe nizikore myenda ngo zitware ebye byagowa mye na South Africa mye nkabagambira umuntu mwayanga mware mwabanyuta mushana mwena ati murero mbyerebera nabanye ntumkwate sente ya Uganda omwago kwate sente za America mukazito Bank of Uganda mukwate feza efeza tujine tujigure ne sente zitu za Uganda tujite ko Bank of Uganda ndabo kubadora abantu baza kugirukangaho abantu bemerera ngo apana ngo mwena ati Bank of Uganda teriyo netana kagure feza kandi nabwe nengura yayo tubakuza kujibasa abawata bakujimanya yitwabo kugombye feza babitandikira kuvuga mbakare tubakutubuza hati ni tuza hari yagwe ko gambiro wanje kujwara empire yayanga nozo mbashe kinosheka so hati yecho cyoriyo no mbuza nyonani nyowe ngiwe byafayo ite byafayo no gambe kintu cyo kumanya toguza kwetingiza kweme tinkajya nguni nkiriza ngo urya ekidimbize urya nekindi ruhango go kugamba hati nyona mwikiriza muri cyumuyamba ki nyoga ni na afero ukoza kusiba ngaho we nariyo nateka na aferwa kandi banayenda ngo mwicheze hati yoriyo no jangu na afero agenda ronda abantu abandi abo kuza kumwikiriza ati nyona mwikiza nkimuyamba kitingu mutekera tingu muhereza byo kurya tingu mwombekera ruhanga tukureba ngo ashobye kuba ibyo kintu cyangwa munonga kiryo kwa yiguru konga atashemeye kuba rya hareru atkihura ngo banankiriza yakihura atakubata kwinci kashita kumanya ngo uriyo mwana we kwata ruhanga muhindura ekintu muhindura mwenka nko muntu okuturana wacharo ati wa hariwe ruhanga niki hati eki cya ruhanga ekiguru ecyo ni ecyo kine okukigarukamo nikiba ncyenda nkiba ngunyine okumanya ko kureba hata abantu ko kumbuza ngwiguru ngwiyabwenje atakufa higuru amana agagukuaho nyogande mire deri nyonze kwikangira gatarho manya hati nyine bintu bishatu ebinkwenda kubuza kurugira habe wagamba wagamba iguru hina kushomireho tino kumaba bakakubehera ngwiwe torukwenda kuzomwiguru ngakigamba aha wenchi otarukwenda kuzomwiguru kwenda ki nyonyenda kuguma ndiyo ni ngezaho gukora ibintu birunjo munsi ebintu bonire iguru ryanjye nyenda kurye korra na namazire rya hati ngwenda rindi
okagira aha hinashomire nabahandika ngo okagira ngo gehene ryaho munsi na niguru ryaho munsi gehene munsi neberye gehene tokagira ebiri hatkora no ugenda zambariro ko mucyacora fuzi ureba abantu abatine ho kurara ureba abantu abatine byo kurya ureba abantu bakurara hati weteka nko wawe nugendo yari kitanda ukwateshuka zikwera uteka ho tauraho wikinabiro nunaba mizigo kosya washanga nke kinya kinira hasuka yawe uhura cyakora kubi hari abantu abatine ho kurara umurogwe nzarago baryo munda enzura yagwa nebatera neza ankomo emyenda yabo nenuka osanga baryo akatanda kabo k'inyansi karimwe bicuma eryo niyo gehene ryo mwoko muwino gehene ryo ko mbantu abatini itaka abatini cyo kurya gehene ryago mukaza yo korirenku kandi nabwo namayangutse kumara ninga ryo mucibera ariyo nasyenye nko wananka bariyo bamwirukangaho hatiguru niho ho kurara iguru niyo wargaho wazanya mitanga cyo kumanya ngo nkaza kitabi nyoka kitabi nanyezanya nogeta bwera hati so kuragwa iguru n'ubwera nyanji nani yo bwera eriyo ndiguru abo kuri rasi wani 3 wazo mu buffet nkeza hotel Triangle ukasanga abantu basitamyaho yo atakwera kirasente eriyo niguru turagira wanje South Africa turarebira iguru eriyo niguru iwo ryo mwiguro twiro mwiguru hati tingone kurisigaho hati yo kuwa wizire hata bwira ko burashye wafa nawe wizire South Africa ntwigatira kutangirire ikakutangira kusanga inyoni umusiza uwanje no yakirwe ntwiga enjaza zona ziryaho ebishwage byahwire kunuya byona bironka bireba ibyo byona turabirebera ukasanga embogu akamesungura ukahurira bicuncu tontoma hati eryo niguru nyowa yinkuza hona nyenda nkora iguru nkate ndi wa rujojo noreba ko kwaka hata harukuza kwagura hakari henjojo nyingi abonchi wahesere warujojo hariho inshojo nyingi enzo noza kwemera hari nozere babisere niziza zikana hazinda musi yazigenda kuramundya enzo zishatu nizije enzo nejuka enzo cyo muntu yagikozera imyaka 50 yakureba ne kwijuka hatezisha tezuru kwija kora musi yokazikorera ki ni sereze bye mapapari sereze byo kurya zigira ki so buru kwija nizija niziza zibanza zizakureba kuri yaninye zimwe nizikimanya nguninye ziza nkabambe kwikwiza shenye bintu zigira ki nawe no mutayayi mubi nko kuwa kutayayi rwomuru konka ejunu warujojo hati tingu hari igure rindi maso tingu ena ngungenda igure rindi mesu kuna kwikanga shangaritari hatkorerwa magara genseji nogira ngo nikiha ecyo kuteka ngo noja kushanga nogira ngo ogwo mwisyo wawo turo muri waraza omutwe gwanje gwine biteka bingi hariho ibintu bindaza kuteka nkebya after here ecyo nibyo nekusisa mani gobwongo bwanje mwene musa cyagiteka ntirinza kuza itingurina kareba kashikukubaje kokuboteteka tekira mwene hati uko kuza hati yogeshaha nko wanyu omumadini ganyu naje nkukufanga omuntu agenda omugehena nguningo ndiza zendo mwiguru ejo kubanza nyo ncintangaza kugira ngo rahanga no muntu wembabazi no muntu wache nkongera hanga umuru gwebiro nebiro ico ni kishuba cyo tinema hati takashira kishuba hati naika haya riguru hariya haro umuru ninyurukanga nizo mwiguru kandi bangzebera kash no qualifying manya hati reka no hakuzibera nana cinjira ngambera naguruka na rwanda reka maze reka nkwecho kurebera o ino wawe South Africa hati nyona za kuzowa we South Africa kutayayira nyetaga visa hati nensi ya South Africa yes hati turiyo ntuzo munsi ndisho yabwa nyuma yamagaragita ho munsi yo kuteka korushanga teka ntuzo munsi korushango tine visa korishika ha airport tubarugarire nyuma kasini bana bacinjira bat manya hati nani nzo munyonyi ya South Africa ntine visa nabanzibara naguruka kubarwanisa kubatera bankwata nanyine nko muhoro nkabatema nabone bantera amasasi nimfa kongate nafire ni bantu bacitaki omwoyo wawe ni bantu bagumanya batangu no gwanje
nugwagwine ho echandi Nguza kwangu. ngambera Ekibuzo Ombere kindi. nagureka irakana manyata wahindura ekibuzo Yenda kubuza kibuzo kindi. Iwe Hine. bazahindura mirisyo Ate ebyiguru ekirunje cyawe waba wangambire ngutokwenda irakana arasiga kuno no manyota ngo kunini nanira kanisa kweruri ekirunje waba wangambire ngweno ngowe byafayo noganire byo rukumanya mwene ekirunje gwe otakumanya ebyiguru reka tubikomye hihi tingwenda kuzayo tikubitekaho ebyo byiguru no kushisha ninko kuhandika amizi okuzanga ngumizente nahandika kitabo cyanje kirungi kuhandika amizi mundwani riguru nindeba obukazi abashiza omushiza takanabaga ondizo kanwa yayigura atina nenga miliyane yirukanga ngo ariyo nazo mwiguru one siwe amagara gukwaho ngakuremire beri obyo no Rwanda ngingura agatakwaho no ndageje agakwaho kagakuremire banzo marire zagagakwaho kandi yono manka ngegesa ngo mworo tarazambuka amagara oba burya oba buri nkahi ngwe hatagira ate omworo agiga harata akoreshi ahabo kuba kashumanya no munya binte binde binkushomereho obebe nakumanyireho nkahurura ngoro financial engineer yes namazum norebeze sente zibagaba government ezemyuga ninye nabandize kucigamba haruri kandi ninye nakitireho obwendi chief strategist ninga omuntu akora ebya engineering y'amagezi wealth creation nkugira nti government eno kwata sente eziherezo omuntu zitarabere mukono y'abantu abandi abo kwa government sente zine konka kwe kuzibaha ebanza yabejeso kubarazikoze se ato muntu esente zo kubanza no wakumwegesuda esente zo kubanza tisikamugera amagezi sente zo kubanza no wataro umuntu akoja twarazitunga abo kuba ni oturano ndekitete ya kirungi oturanende nkitonungi ni oturano nangu ukora rugaho ogure ebyo kurya ozo mukaba kwakira ntahanye gombera kanyama natunga ka sente nanye ninkagura ati rero ngo ukwata tikamye neze kuzibikashi niga kazi kwata kansigure mwembuzi sente zo kubanza kankugambire zirye sente zo kubanza rya mbwena bahireze myoga abahireze myoga beriro busente bwabo musinje umwoga nubwiza bwanyuma abo bantu bino kweze za kabiri hadeze za kabiri niza kushanga waguzira umufarasi waguzire kitanda niwe waguzire seforia no manyabanza amasafari ngo kutere seforia kiraka teka mazima oture seforia ngo bajukutere mu kiraka kandi kiraka cyabakoza ne seforia ndize nkuru hati mwene yegureho seforia niwe twata enju gitere kipande ekipande nuchakwa kirye fufu nani ngamba no musigazi wawe aro cinema eyo mwami mushana mushana korabe nahurira TV mushana production areke kwata abantu benzu byaho kunkumuka bitine rwiji akabiteko mu cinema rero abantu bakubona batureba batekateka mu Uganda ni kweri sineme shemere kuhagira umuntu ngukora arebe nje gatinanye nyene njukeje agikorere agitemo umujinya kongi uko aje kureba umuntu rero omushiza kushora umukazi wena na wamureba tayine mutu tayine kibunu ngo rero ngo abatasi ne babantu babareba Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona
okagenzura rondo umuntu muringa injogiringa oyegesa obwekimo oyambeka kombeka kurungi oyambeka kushemeza omuntu akigireba akati ati abantu bina amazu bantu ati abashiza konko kurenda omushiza tikikumanyisa ngo nosanga omushiza ebintu ebyakukoreramu amazire emyezi ebiri atakabyogize kandi bwamizi gamuri ryarubaju hati mwegesa kushaka overo dere genda koreramu overo mwegesa okuinika emyenda y'akajozi yaburwa mukaga ebyo sinema ndishemeye kutwegesa ebintu bikwerukayo burungi nibyo tushemeye kureba nibyo tushemeye kumanya kashi kutubantu wendana no kumanya ibyite byafera ko kubyabirebera abantu ko bayibatura abantu ko bargiye ko mwizo wanje mbagambira abo ko tumukumanya abingi omwiraguju wa kare akabatura muri ngo ki aryata abawa akatura muri ngo gwahiguru konka waboyine ebintu bishate wageti kamaze kubuze ibintu bishate eco kubanza wanumbuza ekiguru cya kabiri cya eco bwiga kugira nteze sente zo kubanza omuntu cyakuza kugira ki cyakuza kwiga hati nyowe ninyenda kwegesa government okukore sente ezikukira ezabungereza na neza eza Denmark agency y'abantu miliyoni 5 kashanga ngo nehereze sente Uganda nyonka ndakutanti kandi chief strategist wa wealth creation nabwa na Museveni nabwa na Sare kandi nyine Sare nabagambira nimbasa kuboreka ahenseze World Bank IMF ayizku ya sente kandi niwe uzikorese mu Uganda otagenzira kushaba n'imishoro kubone buzinesa abantu ekicweka kimwe Museveni akacenga ekicweka cya kabiri ni kugambira kikamure miyega ekinkubasa kumwegeza ekyo ncuci nagambira na Sare omuntu ngo kwerukayo ndiyo mu wealth creation tukasitama ngo tuza kusaba sente mu China Abachina baturetire bakabarya abana b'imyaka 18 namya ntinde garakahanyo kuza kushabiriza kandi ajya ntimuza kuza no mu Uganda ninza kuronda economy ekuheruka yo mu Africa y'iguru ningiza mu ningishitama y'iguru niyo South Africa ukagitahamuta kasati na kujya kinyoni ndagara y'iguru rena nyati no kimbuza ngo ngagitahamuta ekikura cyangwa hira kito mu Uganda kuruga hakaza South Africa kakore ibintu nk'ebyo yino ni cyangwa kanyoka nakikozire nyoni ninye muhiwo muhanda ninga omuntu akore ko muhanda South Africa ndiyo mining nyine birombe byefeza South Africa nyine national park yanje nyine nyamishwa zanje kazerebera tinkubihira njera kujentirija South Africa orebe nyine hoteli hati nguzire pharmaceutical company ekuchirayo buhango mu South Africa ekore mbazi najugurari Johnson ekerya Johnson and Johnson echoma chimwe echukore mbazeje ya ebakweta empeke mu Rwanda emjuma nichikora obujuma mitware ebiri omudakikemwe awurire ninyenda kutwara ba minister ba MP bagende bagire okay kandi nyenda kugereza Uganda njenzire naza kawempe nagura umwanya hikitano nagugura mu bank ninyenda kureta factory je inguze South Africa nyenda najigurana na president wayo nyenda kugura ekicweka cha ekombe kecicweka ekikusa necho gachombeka hano abako ni manyayi nabantu abine factory nabamwe bu government yire mwenyenda kubori commission naza Zimbabwe nyine birombe byefeza timuza kugenda ngiza kusubire bukaburagara ningeje executive kuba kumusanga batine byo kuriya mbaretere byo kuri biyo mu Africa omujweka cha Africa chini njitwara mwen kati babe batine mizo muri Harare ne sentence kozira mizi aga Harare City Council ninyenze bahiri kwenda koreka Uganda ngunyowe nimanya kukore sente kandi nimbasa kubore ko kumwaka uzikora mukabura kubabona neze sabantu bo mushoro abo ko nimanya kubungereza kukora sente nimanya ko America kukora sente America batakajya ngo bashubura America bungereza hatiwe bungereza ringero mu mahurire ko kuba no ohurira ngo bine bizubu ngo tubine sente konkaze no jakura ngo bahereza Uganda loan hateze bakwa loan baziye awabo kabatazini kushanga ngo kakisikacinka Ireland ngo turyaboro ngo gatwahereza Uganda loan hataro akakoryaho akenkora yesente nagira ntko kuzombanka kwehora sente
banka tinkugamba sako ingamba banka kandi katari ka banka kache ako muntu omwe kuzango banka ka Centenary kuzango banka ka Absa kuzango banka ka Stanbic bamara kutwara chapa kugira kikusayi kugira ngo mwena ate business yawe ntugireba ngo esente miliyoni 3 zirya account yawe eze sente banka nita zini utaka yangu banka de kwata esente zuwate ko banka nka saving ngo eziguzo muntu abo ba saving omuntu bya banka bageta liability banka je kwaza kwata sente star zayo echo bakweta IOU ninga ngu neombanja bakazere so muntu ndijo banka eze sente eino muringo gukuzikora mu omudachika ezikoze se karamu zibaho miliyoni 3 konkaza miliyoni 3 ko kuzakuzi ate baba bintu sente otokubuzaburiza waho ukizana nda miliyoni 1 ngo ajukereza ukizana nda miliyoni 10 ngurinda ho kachi ukiza bashatu wa miliyoni 10 ngushana tuzubaye nchakari ngonezerga Kampala hariho bukoryo bukora sente konkaga amagezi go kumanya na make mu Uganda izo mbe ningamana governor wa Bank of Uganda namubuza oriyo noza kugura feza ntumwene feza yarga Tanzania noza kujigura ata hapana ndikasiku yakabine bandiko bya government bya Tanzania ntinoza kujigura arbaye ati ntuza kujigura ahari yabo bo kutimba guramu 1 guramu 2 ati namjira korabe oyina abantu no bahara insisi ye feza abonje takugira tunaza kwereza license obanzo guze government ya Uganda kiritani naza kwereza orusa rwo kutimba obanzo guze government ya Uganda omburoho kirabiri omuntu atakumanya feza takubasa kujebembera Uganda yakwate feza kabinga America esente za America esente ya Uganda ho naho neza kugira mani konke sente ezi government ekubirane habantu ngo bagiga hare nyoni manyo kuyakuziba hahe kuziya kandi tine chikozire nezihahi neza kuziha niza kuchuganda to government nyoni manya ngubiye manyo kuntaba government nituenda kukwegera manya hati tukureba president witu Museveni ngo ayambiri hanga kongatu Museveni wakashoma economics hadi economics yashomiri ni abajungu bo kutushomesa economics ne bane kingira economics yenyine yo bugiga hati economics yenyine yo bugiga ni yeha okay kamwe kecho kurebera hati omu economics ne bashomesa ngu okuhereza ebintu ekyo kwata supply no kuiza kubugana no kugura ebintu ekyo bakweta demand ninga ngureru zisharaho muhendo ngone ngano mukatare yes bisaraho muhendo gwekintu supply and demand ningira muri muntu bona no muhurra muri mushomesa naba bantare abankahi nituncho batwegisize ngo supply nezibugana na demand zikora muhendo icyo nico supply tine kubugana demand abo kuba wabo runyaruguru oyingire muhogo wano oyine muhogo nyingi wano zaguza muhogo no yebuza muhogo eji ninka ina kutunga akatare karunje bei nunji abantu bagaruka mbacho ngushano gitwara ishaka ngukonka wagitwara mbara no tungeze kukirayo ngukonka wano ndakuguza muhogo kurunji ugitware Kampala twe nabwecho ebintu ebikuguzibwa bergabu nyaruguru biza Kampala hati owor Kampala no ndagura muhogo nyinji katugere no ndakore empeke ninga se ninga ebijuma ninga no ndakugikora mu starch ninga no ndakugikora mu yo kurya muno in factory ya muhogo waba muri yo mukachiko ko kugura muhogo noza kugira ngai oti nyene njugure nakasero noza kugira bazira kucyata nibahe bakwinga muhogo nakugira ngurira inokona kamdini inokona kiraka na beratuku karamoja ngweje no mugweri nabwe che sente zawe ezo nizo demand manye niba nirga aha ebeye rya higuru niza ha ebeye rya hansi kandi ebintu byo muguzi nibirga ha ebeye rya hansi nibiza ha ebeye ya higuru tubiri mugana ori kongeche nibachikwegisa kucingira kankwegese kango yambere kandi nibagira ngwihanga ry'abantu ryohereze ibintu bingi export no ura president bagamba export yandi yohereze ibintu bingi
niritunga esente ezitaraza kunu ezigumire ngureri hanga nirichemerera munawe echo oyino kukora ibintu bingi obuguze aheru konka aheru ohe ibintu biki wawura mwene hati katuhinge kare enanasi okuhinga enanasi choro ni namajani amajani chigahinga ogohereza America ni kusasura dola no manya America kwekora dola no printing ngoka computer yawe ngoba iganya nibenda sirinzinga hii nibenda dola mtwaro 50 inga milioni 50 kare tera vimata epapra milioni 50 babyohereza Uganda ogwita Uganda twahinga amajani buzuma wanoga wakoroboza watera banju wagira ki bariya bakwata printer bakohereze papura byabo hati wochenda kwate chipapura chanyu ngogro mu America bakugira ngunganga chanyu nechipapura chine buremezi wachimanya kurungi hati wanorete ibyo kurya bingi kurugaheru kuzo wawe nichimanyisa ngo abantu bawo bine byo kurya bingi byo kurya yoni ndeba nozo munju nka South Africa oshanga nke emeza emiti nyingi entebegiye kabadaje konka nozo munju yo muntu kunuya oshanga inakatebe kamwe na nakameza tubyebyo kandi nitwe tugire kibera ebintu byanyu bitaho mu ihanga ryawe nichimanyisa ngo abantu bawe bine ibintu bingi byo kukozesa ebintu byo kurya konga wa sente wari kubakuzana eyawe yabe chipapura eyabo yagira buremezi boto bakuza kuhinga pyo hati nchokorera Trump ariyo narwana ngo abantu bakozese dola azat kora abatakozese dola ntuza kubarwanisa abwachi abukubo umuntu nakwata chipapura ninko kuba kugira ngo ukora kwata chipapura wati signinga wateka wicishani cyawe umuntu uza kwereza ikintu cyore cyo kwenda muduka America yani ndagurege hoteli nikigitwara skondemwe okukorese okugira pik ngo sente zuzujya hoteli yani guzuba nabwecho nyena ngoma nyengu enyegesa eyiba kwegesa eyo bugiga no bushubuzi na mwe mtoyo ntugambira abantu kare nchendo umuntu ugire nanasi ebyo tumukubiyegesa mu dini edini niyo yakubonegesa abantu ugire nanasi yo kugira obutunda irumbe gukora imyenda ebyo byo kusiba nibasaba munyende kuzo mu iguru nyende kushabiriza nyonka kandi ma twinguza kushabiriza Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona ebyo bikugira obutunda enanasi konke byo tukuza kugigaza na ninte na ite kugigaza ikirangiga hazeni kiha kandi nyenda gigahara nani hati government niye kuza kugigaza government eino kwega kora sente yamara kwega kora sente ezi sente kazihereza abantu abamakoro okukora ekintu ekyo kubasa kunaga bigere byawe waba no kora sente ngo zihereza abamakoro takwiza kubaho inflation bambe think mayo kuba kugiyeta omuri nyankore ninga ebe yo kutemba yes ebe yebintu kuzahiguru abo kuba entemba yebintu nichimanyisa ngu esente nyingi ziriyo nirondo omuntu buki
konka wano kore ibintu bingi tarabaho kutemba yembe yabo ko ibintu babiryaho bishagine government yeshemere gukora sente government inenkora yo gukora sente ekabe gukora sente kagamba buri muntu wena aine kintu cyakora ninge cyakuhinga ninge cyakugira ki tucugure no mkwakuba kuryo kugura ngo biguro mpulike ningo kuvugura kabinaga Amerika mane chikore abantu ne bahinze ibintu bagaraka babinaga konka government hereza abantu sente abine kintu cyo bakora icyo wakwato na gabje zaba ziri factory zo mu Uganda zaba ziri factory zo heru kebe factory yona kebe umuntu ayine cyakwekora kabe nazinga mpira kabe nakora brand asheme kuba government isheme kuba nemhereza sente abako ezo government sente engenye kuzikora mwezine kana nebye bintu bya mobile money simanye byo kuhere ibyo government byona na nebye bya credit card government isheme kubyengaruza engisheme kwera government ezo ne sente zona abakuba government ino muringo gukora musente kutura tuino bwire ndakugambira ni nkigambira abako hati byo ni ngambira government kana abagambireho mwen kubara yange kubuhura deriza kugambira buryomo hata naza kwerondera omubwiro buntara hakamera wanyegesa umuringo gunda abase gukora sente wo wakigamba yacurura nkwegisi hata government mana yene bhama byaye konga government wandi yoni kugambira nyonka begesa gukora sente aya sente zikuruga ezimwe mwazibona mweni nabagira ngo hariye sente zindi abo kubeze sente bamanya kuzikora buri munya Uganda naza kuba mugiga kanti kugamba bo bugiga ngo echo nchibasika buri munya Uganda kira kimwe kanti kugamba ije ngo bakwa miliyoni imwe ninge mutwara abiri nyonga ngambire government ngo batandikira miliyoni 3 n'icweka buryo omwe buri muntu konka hate zinkugamba nimba ninyenda buryo omwe bamuhereze billion eje emwe hone echo hina kisirabireho munsomo mununga hatsehe mahanga go gukura gaburaya gangayisente buri muntu mbamuha billion no bakuba batazimuhire bayenda nibakikora kandi sine chikuba ho muyanga ryabo azikora kuri Ukraine bagihezinga eriyo hata nibagasirwa ki manyabariya bo tubafa abantu babo tinga Uganda nefa abantu bayo no baba takucicereza konga nakugenda bwenu echo kubanza nyonye na Museveni akwata abantu aba tubatware Zambia na Zimbabwe itaka ryawe ryabusha babahereze na tractor na naki bahinge byo kuri babahereze Zambia bahereze Zimbabwe bakore sente bagiga haroko aba abantu kuno mu Uganda turubinje kandi uko abantu barubaki karana ndo ko kubatasiyamu nyoniza kucoreka icuboreka nka Zambia na Zimbabwe abantu nibatahamu Zambia yone icemererwa itaka ryabusha kandi rukweza koyi niriye ata abantu bayinjire ngo nabanafu ninga n'ubutavimanya mazambi yo muci wamugurura nkacamshana ningugu wagugurura hane pichi ukagereza mu rero wa South Africa na wamugurura echo tarukwebo Sure. Nkabashiza ba South Africa simuntu barebera bishi imwe bakujya ngo sini cyarese tinyese z'amasta nyanda kora isoce South Africa South Africa nogenda norya na yeshashura hata ejo outing neberi ya muri ngwe na yeshashura ni yeshashura hata ejo shabaneza amasta omushiza amasta South Africa na kugambira no ibyo ubwo mukwano ni ngurugo bora yamara kujuga no mayo ndibashuka singayi akateka mwe kacheka ndibazeta nguni cows ngubukoro mwisho akakoro mwisho kamwe dero ngo ngweno ngona namanya nkuku ya koreti hano yabena ngo yakugura arujosho ayisi dero hati nkawaferwa ngoriyo noza kuzika nkasho ninga mwine nyoko ngozo amshiza wa South Africa timpese nize kuzika shi ngabakamba nakugera ate sente zawe takashisiro mu rufu abo kuba twine binge byo kora nabwe cyo takugira ngo yatwara binakandi abashija ba Uganda bataza South Africa abo kuba abashija ba Uganda mbaza kuba bamukonogamu umuntu naburo bwikizo abashija ba ito mu Uganda umukino wakuba wabera no mukwane myaka 20 naza kutera trishi atitonsindikirayo atidara nyine ntige ntwaro nkashatu asho ntwara abaro munywani aba Uganda hati nibazeshara no kuzeshara nanyine ntwaro nkatano South Africa bitakubasa nango ngomgura ngo ashabe no mshizo ngomgura amashaka kayaka kana bobinekargaho nabo bineka ekabarayit South Africa ngurura yo karayit ni bajeta Eskom ati mparaza ya Eskom ninga bereze sente za Uber umwichi wa South Africa takubasa
so kuriya nhaso omukazi na yefaho omushinja yefaho buryo ata abashiza ba Uganda binja bagira South Africa bakazo mu bufumu abo bagena batine mirumo batine sente hata basha South Africa umufumu nashomere myaka 2 kandi bashashara nke mutware 2 ya dola shoma kubasa ngoma kandi bine kiniga cyangu batera abantu bagira ki hata bayigana ko bashere bajya ngwito tukamushomera Uganda obwasa ngoma hata binji bakabari yabaganda hata nabaganda mukwano tufayo kijya kute abantu ngo ni yano ngumazima wenu ngokumanya ngo ayinena ancestor hata nabaka to bajaja ngawa abanyarwanda batwara bajaja biba ba South Africa babibire kimwe kukoma hanze nyo unashira South Africa ambassador wa Uganda kana agira munako kuzamukoro bamugira ngo iyo musangoma ngwiwe mwenu ngo abandi ngo investor ngwimo mukinvesting ombya bafumu kandi babyikiririza mu South Africa bikiriza mu ngo mu bafumu no basa kubonyine nka umukazi ari umukazi wonkumanya ka lawyer uwo lawyer wikikacha akari magistrate actually akizayangira ati nyowe ubwo magistrate niyo riza kubureka ntabwo ati ba ancestor banzire ngo tinko turakwenda nkunkoragane nebyo ubwo no wa South Africa ati niyo nigenda kuza ndigira mu magistrate naza kuzo kugenda ancestor yaza kuhereza abantu ati mwe n'abanyarwanda ko bahishiroko ko ngabinje babirigire mbatandika amashomero okukanyona za South Africa kutwakire kutwatandika investment on mining kutwatandika investment on financial services kutwazo mu hotel kutwazo mu game parks hati mwen South Africa nagira hati nanye kunkuba ni ngenda president na amanya emukore aba kings ngamutwarayo mwen bamanya ngo hati Uganda n'abantu abahigura munonga n'abantu abine sente two babeno bakutwari bo baboriyo kandi yo muroga batebeza ukachiba batebeza ukachi abo ukakayo ngakayo banyakira airport bantwara vira wakakira airport akana shaki akario I think mu Zimbabwe driver wo mu Zimbabwe yanyakira airport yantwara havira yantwara nka omuntu wahiguru orukorgo wa president uyihangariya Uganda konga atutakagira hambozi ya South Africa ko ibya South Africa biyo ne byafayo no manya ninchira kukuratira ibintu binji byo rukora hari ibi nakushomereho uri kugira ngo mu kintu cyo rukwefuza kimwe hari ebyo no bwegese kuzo mu ishomero okashoma ukashisho bwire no manyisa cyongo okashisho bwire ebi byo rukumanyi okabimanyi otakurota aratunjiro bo bwegese ndabyegere mu ishomero okabyihaye nkabyegese ngatunga mwegese ayanyegese ngatunga abegese abanyegese inabyengeraho ebindi nabiferamu nkugeza aho kucimanya mwenka South Africa mining ya South Africa kutimba efezo mu South Africa buri muntu wena aryo mbefeza n'umushumu omuntu wena nebo South Africa nibamanyoka yashita mameza kugambira ayibamba nakutendeka mweno shot hata bwakuka omuntu atakareba kana feza nakwegesa ngo agimazire mu myaka 25 omuntu atina na sente nakugambira ngweni bo South Africa nyo kwigambika South Africa tinkarebaga muntu ngo nakore kintu ningara mutese kintu ngo yakwate sente ze yaziteka tubazini hat company nyinge mu South Africa esente niba batakwenda kushashura mishoro esente zabo bazitora hero hata bakikobwire bani benda sente banka n'itacu bahasente abo kuba nibanu bakora obwire bwabo babumarana bakora nibaferwa losses company nibani ikora losses ukomere myaka nkikumi ziza zikora hamagoba make ukubaronko mwaka gumwe zigaruko mu rose har hezuru kwijo mu Uganda zikatamwe bitongore bwanyuma y'imyaka ngo bikagwa zikagarukayo ebitongore binji kandi yo ni kugambira hati ware bizo mu Uganda boni babi nakakoryo akakoryo kari nkoku South Africa government nene babanze sente nyingi kandi bakora losses hati bacho bantu bendo kubihe sente mu South Africa abo kwa South Africa sente ya South Africa tekuzana twakwikiriza kutwara sente he kandi bakwikiriza kukozesa sente ya ihangeri no mu South Africa South Africa bakushango ine $1 nibakwata na president bakani wenda kumwihongo bakamshanga ine $1 mtwari 10 awuriri bakushango ine $1 nibakwata bakushango ine sente yona nibakozesa South Africa yonka yes abo ko kandi wabakine not coin zoto twingana busha abwenshonga harwenshonga eje njo na government wo economic say batwegesize ne kutukingira oruhuzyo
wachura Okay. hati ezo company niziba nzenda kushoza sente hati ziba nzenda kushoza katugira abantu benda kushoza nk'emitwaro nka billion ya dollar hati bajya ngutuza kugiteko mu Uganda nabo cyo South African Reserve Bank nga Central Bank ya South Africa ebikiriza kushoza sente ezo ngo zite Uganda hati bo baretaho nk'emitwaro 10 ya dollar rero tshekare president Israel bigura rero abantu bagira rero banakarema biza ngutuza kuba protecting hati bo bakwate sente zindi bazitwara ngai bazitwara handi bazibika bine ekiba kweta secrecy jurisdiction bine za banka Uingereza ine banka ezibyo mbizinga ezibata kuuza ngo ryo hate ID tweki bono bakire sente bakwereza code nchecho ubwo ko ryo bakutubihira money laundering nebyaha nebyitu noruhuzirwa wahura hati nchoro kurebera nke kwiza nka game ni company mpango munonga Shoprite ni company mpango tekubasa kubana iza Uganda ngo yaremwa ki South Africa tujinganisa population abagigo mu Uganda n'abakira abagiga ba South Africa abagigo mu Uganda abakuba omworo wa Uganda ainenju nago ainomwani ainehwe mbuzi omworo wa South Africa taine chaine Banya ba South Africa bunarebire ni babahereza amaju na shwenkuru n'umwana no mwerere bariho amaju gense gihanga baryo mazigihanga ko ngara batagatunga abaryo mu township gazama Melody ngaza Soweto nkaza Hammanskraal nefsram zone zatakayikam so bine chweka abakuba nibenda karuru akaba kwereza abantu ko ngara binja boro hati abantu ba Uganda abo kugura ibintu byo kwejaka Shoprite ka closing leta hata wa close out bine sinde zibakubona barabyo economics y'abazungu no bushuma hati nke feza bakakwate feza bagira ngo ntushubure feza konka nero tal feza yenyine n'ekipapura ekikukoreka ngo tuyine feza na ninga n'ekipapura ekibakoreka ngo ntubasa kutungire feza nabageta ATF ninga gold certificate hati akire mu feza oshanga haronka kiro omutwaro gwe feza ezindi izo mbipapura awuri mwene hati kubatamukira abantu kwaja ngwite mpapura tukubyenda ntwende feza yitweriya hati feza tiyababura hati beye feza nko kutandika kuzayigura erigira mitwaro 5 eriya mitwaro 12 kiro awuri engeri yondora nimbegesa kongiwe washoma waje utati trade utinsuhere economics y'abazungu no bushuma nibagira ngo omuzimu kwegambira tugwita wabimanyira otyo nonda kushubura nabo nobitegereza ni otanuka kuchanga no manya ngo korya na stand owarya na stand ari sendo shondingo esha yona wata yo mukono mgufu ne kuva na rufu nangwa na stand warya na rufu ngo ari sendo shondingo abarufu nejete kabyamira etinyongera iswiga turebe ekitayo mukono niyo ne kutwara mwene hati nyoni nye muri sando show ninyi ni sendo show yanje nindi ngo munonga ninkomuraba konka Uganda jino jirangu twine chizubu chirukusha kininga nshobeki hariho omu South Africa arheka ina ataya yire achamashomero hati kankugambe omwana nka hati nindeba abana ba nasarira basasura miliyoni mwene chweka nchimanyisa ngo omwaka nakoze miliyoni 5 yaza kweza primary nabakoze miliyoni 100 yaza kweza secondary ariyo miliyoni 5 yaza kuza university yaze miliyoni 300 akihesa baza kumahomoro mugwe mitwara 2 mwesha gwenjo gumwana
yayigira kushoma no kuhandika ntakumuhaireze ze sente n'abanzine akakore ki yakora ninga tukatandika wikorro tukatandika ki abo kuba abanyarwanda tingo banyabwe tutakwenda makorro abo nje abagiga nibazo muzakedi abo nje abagiga nibazo mukusubura ku ebintu China kora nshaho kore mbazi kore cyo kunywa kore byoma bya space motoka hata wencha atakore ico akege ico ninga kagenda kegera umuntu ezindi akakozeseze sente wakora banenda kushoma araje aciyo wanenda kushoma tokushoma nishoma hati manya hatu washoma no shoma naje abukwa noza kushoma ikintu cyo kwenda so ahariwe tukashomere turi abantu bakuru icyo kubanza ito twatandika kushoma turi abantu bakuru twatine nasari ibyo twatabyine hata ngwarumuna munarona na nisomero eri kuzamu otagirina munasa kindergarten mwene ureje ngo abamusana ngo reception ebindi musana niki mwene byo nenki mwene no baza kugenda ngo mwana wanje namuteka muryango je nugena no esimashi omwana okamurikira simya kamukaga awumwegesa hata no banyane kindi ekintu kindi international y'abahindi y'abazungu na nitwa b'Afrika na munomna bine sente nututeka ngo tutwine magezgo kumara tukozeseze sente tuziherezo muntu ndijo ayegese abana bitu omushomesa kwegesa omushubuzi utakatunda na kabaragara bazwa muhanda empare kamchekera nanka amarwa na gurenjo ganinga nywe bikanja ogwe no mushomesa ningu na yegesisi muna kwegese weno okwata ki abantu wataraye yegisi ubwo mushomesa banzorebo mushomesa deru orebe owaza ko mwana wawe hati nyoku nandi omugiga ninkwata nto muntu mworo nkamo mwana wanje ngo amushomesa na mushomesa ki kiro ubwo mwana nyoni nyina kumweshemisi ayeganye binkora manyiwe no basakwa no manya business kandi nyowo mushomesa ni manya language ninga ururimi rwo gamba ninga shinyo ni manye bya abamanya rumiki mbagambo ururimi rwabo big no okay sam abahindi bagamba rumiki bagamba zungu koko rugamba ito ntugamba zungu zuma abantu myatere embogo embogo tunungishi embogo nyo embogo South Africa embogo yanje ninjuguza miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 5 nati natere embogo ni mankachira ati imwe mwirukanga nyona akugambira yes omugiga asheme kushomesa omugiga obugiga owikorro asheme kushomesa omwana ikorro kunabe ninkora echo kunywa kunabe ninkora mizi kunabe nintimba nkoko kutimba tutimba amabare granite nani ntimbe feza omwana wanjye ncho yakwegiri hati kunuye omurinkore omuri Uganda binji turi abahinja babutosha hati kuturagume kuturayegesa abana bite biturukora twaza omutusiri twit twahinga hati nyonyine factory nekora amabare karamba mubende nekora neva koso mchiyungo ebye bya granite hati ntwara umwana wanje mugambe ngire nti nakwerezo mwana mwegese nakwerezo mwana mwegese okora mbazi nakwerezo mwana mwegese okora granite nakwerezo mwana mwegese kutimba feza hatebe bya pharmacy no bibasa kubyegese omwana utashomire bwegese bwahiguru bwaki nabyetegereza batakubyegese zibirwe ki abagonyoka mu pharmacy abinkureba pharmacist manya na isa no byakwayegira bingi aiza kore kintu cyumwara inecho ekimwe yayega kore echo ningo mtuzi wenkito natakumanya no kunyuka marwashe kongana izare merankito sangani yakora hatkatu bwegese kore nkito okay echo omwana asheme kurgo primary kare kayege primary abana abakiryo mwana nenda kugira nabanywani be nenda kuzana nenda konkashebe kurgamu aine cyo kumanye cyo kwekora ejo kugira ati kuna kwemerao hato mwana yasome myaka 2 asheme kuba ina karumo kukumara imyaka 2 mwenka tayiro no mai tayiro omukombe kenju abantu abo kwata tayiro bakazisiga hanze nibo bakukira yo kutunga sente mbasha to mwana wa pitu takwega kutaho tayiro hata kari ngiro mu primary amyaka 3 namanya tayiro
mbwene niyo karicura mu inkuru mu secondary school Kinkujimanya. eshuma hansi mu primary umwana akasemere kugenda kwego mwoga ati yogo mwoga go kwera abantu sente ngo mwoga akaguya yogo mwoga umwana karigiremu ayino mwoga katugire ngo ndiyo mukugu omukuhinga obutunguru kubuhingiro munju kanchege omunyasare kuhinga obutunguru ekyo tukikura mamwana abo kuba ninza kuba nimanya ngu nobu nakuremwa nyokambe ninyige kuki obutunguru hati nka South Africa hariyo obujumano bweta blueberries mweni kama tejengera encherere nesente nyingi ninga cashew nut nehingo mu rushenyi hati kanyegesha umwana cashew nut omwana wareta kwara leta fizi tutemeho kichweka cha fizi tugure nsigo za cashew nut ayishomero nemara emyaka 3 no jingo kwiko gorfa so mwana yako MP1 kwiko MP4 abaine cyane chikayegera chango esaho ya cashew nut nemara nebasa kuba negura nkati miliyoni 3 ergo mutugumwe okujesha hamwe hati nani manyecho tinguza kurganka abakuba umwanya naheza P7 naronde cyo kora cyubura ninga yesa senior 4 abantu bakabagame ngo akaza kwega abacara bagomeze kumutano wananka bakarema atina no kugarukayo nyoma nkashanga abantu buraya omuntu naenda kugaruka atine murumo konkatine sente zo kumureta konkatinire kwijo wabo ababiryo maona tura na mahandikira ngunenda TV atura na mahandikira ngunenda umfarasi ogunenda kugure kibanza ishati ize tugure itaka ryananga iza nyoyente zanje zikaho ninkushomesa atine cyo kumuretera omuntu ayemerayo nabanje bar Dubai nko bar bato nabanje bar South Africa nabo kuyagaruka konka ekutwara abanya Uganda Dubai nenchi nabo kushanga ishomero tine cyo ryabegise agama shomero tigine cyo kwegesa ninga kamninga tigine cyo kwegesa tigine muramwa nige gisoruzungu uruzungu ngasiraki ngamba ntugamba uruzungu tfomfoza hati tumaza kutandika kweta abakazi bakuru bebirezo bembe Doctor kotanga mbere cha mnywana wanje ntagari nyono mnywana wanje mnonga ntagari ahorona omanyangu ninkundira kimwe or mnywana wanje ebye babere bakubera ntagara kambera waje bakambera amakuru kagarabere kwisi yona nawe kayashabire nsingwe hata kana cyakata kukanisa abantu ko kashaba ngwensi ngwe musasi so hati bitekikwenda kumanya hati nyonka mkuruwe kanisa ekikumuzubira kugira omukazo ndijo niki hati we no basa kushwera omukazo orukurenga hari omwe oboshe kintine niki oyina abakazi bange nga utakashire cyo wambuze kibuzo hati wambuza wazagaruka wekindi ekikunzubira kushora omukazo akurenga hari omwe niki ekintine niki Echiru kuretera wayetenga kushwera urukurenga omwe oyo no mukayawe nikibakiro manye taro omuntu omukazo omwe akobasa kumara omushija ningo omushija omwe akobasa kumara omukazi otakagira ngwiwe abukushanga urumurungi ngu ebyo kora byona nibyo mushiza kuba nayenda of course ni murungira ebyo kurunga shino nyagwite tukiza kurya nimbasa kuba nyendo omukazi onkohereza ntiroko gendo rebe business yanje okwa kakayo akagireba akagitereza akakora bintu akaba arohontaroho hato iwo ina bakazi banga echo chugasiriki wanonda kunshwerwa nani kashinyoni shabangu onshwere manyanyo nko munyankore taro kubaza kugira kubuza bakaza boine nabayine kigenderwa ate kigenderwa cyawe nkiya no kukumanya umanyireki nkumanye kancho chandeta wiza kunkwana chandeta munji yawe no wiza kunkwana itwa abanyankore nikikabure omukazi kwakira omushija omukazi kubana we yashaba omushija abanyankore turatwina abakazi bokuterenga ari omwe yo abanyankore okumanya nabankaye nedini yawe kugamba Solomon akaina abakazi bangaye manya haro Daudi akaina abakazi bangaye iwo ine bangaye cyangiti kini cyuba kwatire nyina binkubasa ayishua abinkubasa nibo nyine kandi nayitaga abandi nimbongera abo tini chinta kubasa
nyowe Orahaje. nyowe ninyenda abakazi abo kunyamba okukora ebyo kutangaza abo kubana nkuzire ngo ninyenda nkora ebyo kutangaza omunsi kunderagamu nti izoba rinderagamu izoba rubure okumarebero bishatu kunke cyo noija kukikora ekyo iza buzima kushikora ayi ngabaka izoba ryorufa turareba nko bwira kabiri bwira kabiri nubarakanya kaki mbwene murareba obwira kashanju obwira kanana obwira kenda turenke nke okutenjeta nko musaguraho hati nama yokutenjeta ko nakugambira uko naje kukareto murogwa rgahansi buzuba guhatawe kina cyango hati mbwene nyenda ngo abantu bayinogera kandi nyenda nkora ikintu kabe mwana wanje kaba abakunze banje kaba beje banje hatari giro wankurata ayi bayi kabona barari birukwange baje kuchukubasa oturikize abwenshonga y'ubwire twabasa kwendera kandi nani yoro kutureba twabasa kwenderera izoba bitu esabiter kwija mukama konzire ntwija garukaha nishweka cya kabiri ubwa hati ikiriza twenderaho ndi bet commission nyine Emmanuel mucyungu za kamera kandi umjenyi witu yaba ari umukuru kwihura nkuba rwacumika doctor kandi oguno doctor ni doctor webitabu ni engineer webya finance ningashi ni financial engineer no muntu orukunde bya Africa no muntu orukunde byobuhangwa nebyoburugo bwitu nk'abantu abarukwiragura ebye nebinje munonga kwaro kutana kagamba atarukwendera ahabo kuba ahabo ebintu byarukunda ahari ensi yitu eje ya Africa Orwo kubanza umuntu eshete zazigire mazima kigumire okuzireversing no mbozi yo munda abiha eshete shini bazigura zaba zine enkojo kuba kugeza kuzigura nabwo zeyongera kugira enkojo so most of them ziri irreversible infertility koko wajibwine eba infertility tekwihindukaho obumwe oshanga umuntu achiko wakubanoje amugwa kufaka new be reversed not at all it's automatic so never enyingi buzima ziri irreversible ongeze irreversible ngo kugira ngo umuntu yaje munonga yayiko mwigwaro bamwongera mwakashaga yagarukana yanahiya mwenda ninga shi yaruga mwenda bamuha emibazi ya antibiotics okutanga infection okuzamu tiyatunga infection okay